जी कितें कारवाय जाल्या ती कायद्या प्रमाण जाल्या अशें स्पश्टीकरण मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मायकल लोबोचेर कारवाये विशीं विचारले उपरांत सांगलें। ही आपली एकट्याची कारवाय न्हय जाल्यार तज्ञांचो सल्लो घेवनूच ही कारवाय केल्या अशें मंत्री सांगता। मात मायकल लोबोन भाजपांत प्रवेश केल्ल्यान ह्या कारवायांचेर फुडें चवकशी जातली काय ना असो प्रश्न विचारले उपरांत मंत्र्यान मोनेळ आपणायलो। Everything, whatever is done as per the law. There is no going on back foot on any matter. Already सगळे चर्चा झाली जे किती केल्या कायदेशीर केलेलं सर आणि ह्याच्या बाहेर आणि काय नाही। मी एकच सांगतो, जे काय केलेलं आहे शिस्तप्रमाणे केलेलं आहे, तरी बी काय चौकशी पुढे न्यायची आहे, चेक करायचं आहे, ते चेक करू। पण काय कोण काय म्हणतं कोण म्हणत नाही, आम्ही सगळे एका पक्षात आता आहे आमदार, आणि जे काय करायचं आहे ते ऑलरेडी केलेलं आहे। जे काय बंद करायचं योग्य तऱ्हेने ते फॉर्मॅलिटी सगळं कंप्लीट करून बंद करून, जे काय कायदेशीर जे काय मी आजपर्यंत मंत्री म्हणून केलेलं आहे सगळं कायदेशीर केलेलं आहे। कायदा तोडून मी काहीच केलेलं नाही। एव्हरीथिंग that has been done has been done with the people of Goa have faith in whatever I do, and I have done everything in a very transparent fashion, and there is no question of breaking any law or trying to fix anybody or trying to fix somebody politically. I have not done any such thing. Whatever I have done, I have always followed the law to the T. That's it. Beyond that, if I say anything beyond this, it will become unnecessary, become a controversial statement. I don't want to say anything controversial. What has been done, what has been checked, what has to be done is being done by experts. Vishwajit Rane alone can't do anything. आईन जे कितें केला ते कायदेशीर केल्लें आसा, ते बेश्टे तुमी आमच्या दोगां मदीं आनी कुटुंबां आनी करूं नाका।